Perezida wa Repubulika ya Centrafrika Archange Touadera yasubiye ibangi amaze gusinya amasezerano y'amahoro n'imitwe 14 ifite intwaro. Umwe mu bigaragambyaga muri Sudani warashwe mu kuboko mu myigaragambyo irwanya guverinoma i Khartoum yavuze ko urugomo rwiyongereye ari rwo rwenyegeza ubushyamirane mu gihugu. Muri Nigeria, Atiku Abubakar wahoze ari vice perezida arizeza kugarura amahoro mu gihugu. Yavugiye mu giterane cyo kwiyamamariza kuba perezida mu mujyi wa Maiduguri. Naho i Johannesburg muri Afrika y'Epfo hatangijwe app ifasha abantu gusura ubuvumo n'ibirimo nk'amagufa inyamaswa zabayeho kera cyane bakareba ibintu uko biri batagombye kujyayo. Muri Cote d'Ivoire ho harabera irushanwa ry'imikino igaragaza ukugororoka n'ubundi buhanga. Ni irushanwa hagati y'amatsinda atandukanye yo muri Afrika nayo mu bindi bice by'isi.